Tuan malimau naraksokon pronteyo waki sanang kan kolukan konana lang konakan yiko wow chororang sa panmachayin kopna komyang kopna speaker and legislature staw kopong labalabakan nan banyan chiya mumot sa government o chon ponpeng sab tajawan ka kumuran korosang na sa panmachayin pamanrangot. Ngayon sa lino ko na sunaran pachuan kalale ko kurakan na utaben sa kulmachay roman ranwich o iya charalapen sa kulmachay rongkan kanyo kasaraw yan kapin sa ladanan speaker and legislature and moin ponpey koryaw sa kulmachay office lapan na pesan pachuan yang kawawi kapin sa ladanan sa kulmachay speaker and legislature and ponpey o kasulo National Police Pachuan Miya sa Palmaray Program and Police Academy. Rong sang kolonya Wayne Ponte. Kasarawayan kapinsalitanan sa Palmachay Speaker and Legislature and Ponte, Tilay Honorable Fernandez Callian, Pachuan Miyawiyan ng Wasang Yalamelang and Legislature, the Chamber and Legislature, Mepacho, Pailabalang kolonya Wayne Ponte. Kasarawas Pachuan Miyang Numay Sang Pilagay sa Kanchun, Silo, Pariya Kitay sa Tuwang. Sa Palmachay Speaker and Legislature and Ponte, the late Honorable Fernandez Callian, Uyala Ramay Sang Koko Senate and Waypokan and Ponte, the Legislature and Wayne Ponte, Nan Parkit, Tuwag ko sa puwano niya, wala ng Wayne Colonia, nan mawatan legislature and Wayne Ponte. Leletoran may pachuan kapinsalita na, yay may sinisap, pariya kitay sa tuwang. Sa Palmachay Speaker and Legislature, the late Honorable Fernandez Callian, pachuan simalan kita pukon Speaker and Legislature, nan pariya kitay sa puwano, ang legislature katwapakan Ponte. Pachuan yang nantaran Banyan Association and Pacific Island Legislature, the APIL ang Sauray o pachuan chumalan kita puko and President ng Banyan Association and Pacific Island Legislature, the APIL, nanpariya kita sa puwano. Pachuan mo yan puko chochokay mo na pachuan Uyana man member and legislature and Ponte, Metuecha, Sambatangkan School, yang port member ng Panikan and Government and Ponte State. Sa Palmachay Speaker and Legislature, the late Honorable Fernandez Callian, Song Parimay Saktuaw, at Chungalwarak Lane, Maylin Shanberg Scallion, at Chungalan ko po siya priyaman, o pinpachungan Chungalan kita, grandchildren ka. Nintuan taon na sansan ng Tarawan Kalo, the proclamation sang sa Palmachay Kopnan Ponte, me sa Palmachay Blaigan Ponte State, pan pachuan na pitin na likapa aray ranisa, kwen kawawi o kasangwan ki, kapinsalita na sa Palmachay Speaker and Legislature Katwapakan Wayne Ponte, the late Honorable Fernando Scallion. Kaya sa Palmachay Roman West, ni June Siluan Pariya Kitay sa Tuwaw sa Palmachay Presidente na PESA His Excellency David W. Panuelo, Pachuan Miyatario Menkalo, the proclamation may pick up the flag and the PESA Nandukoto, pwede niyang kawawi o kasambal kita, kapinsalita ng Speaker and Legislature, Katuwapakan Wayne Ponte, the late Honorable Fernando Scallion. Nintuan taon na sa isang panya na besampinya nyo men kolokwat kasalita me play ka na besampan pachawan na piti nandukot paran tayo kwen kasalita no government na besam pachawan pachang government and Pompe State o pachawan
Pachokila Kabinsalita na Speaker and Pompey State Legislature, the late Honorable Fernandez Calyong. Pwede yan sa uray-ray ni Pachuan Papaki, we ang nitaka o sa wasakan ni Pachuan Nyata. O kayo sa klan sa Palmachay Roman Ranwatch, Raja Paliker Point Pompey. Ni June siluan praria katay sa tuwa Rai Panyan Police and Epesam Pachawan Chapiatara Rai Custody Plug and Training and Panyan Police. Ye third Epesam Police Academy opens emphasize Radical Survivor Investigative Training. Hirai Police Officer yang po naman may Pachawan yang Chuweta Training Watch Ye National o all way tayo kan NFSM. Training watch pan Pachawan Ray Kuwi Kaisa o pan Pachawan Sawasa Kamaulan Panyan Police na niwewe kan ang lakap tatiyanan sa tatangkan may pan koto. Sawan panikan may pan Pachanan Training watch ye tatawagan taranaw ranaramas uya panapali tatatawang kikasik uya panapali tibakan metuecha Panyan human trafficking uya panapali tibang panyan moni tasang te samantip chekan mekit uya wita o anana sawas sang Panyan Police. Nintuan tama sa sang Panyan FSM diayo nakasarang yan training watch Pachawan miyawiyang ni Mesilisa and Pariagitesa tuwang all Livichutan Training Watch o Pachawan Muyawi, Pompey Port Authority, na Pachakapochuk ng Pompey. Non-program kasaraw watch may Pachawan Muya keynote speaker ye sa Palmachay, President and Representative His Excellency David W. Canuelo. Na national sa Karatan Kawait at Pachawan Kawait Kiray, Police Pukat and Pachawan Muya, Arrangement kam karos ko Ryan Kak aleti mekot ng training watch ko police uya ramas ko korapor o lugulug pera ramas koros en sangka o ranka kasaleta wan ko korapor o lugulug ang tuwa na railway. Non-programming kasaraw watch may Pachawan niya sa Karatan Kosam the opening remark Ye Honorable Joseph R. Callan, Noya Secretary and Panyan FSM Department and Justice. Iranakan na taan Pachawan Kawait, Tawya Sampata Account Training Watch, Ye Acting Chief and Police and FSM, Hilario Permanis Jr., Captain Bryson Martin, Lieutenant Torney Philip, Police Officer Trixan Latora, Police Officer Jeffrey Panwen, Oiray Police Officer kay Sangwa Police Department. Nain ko yung natsakan autapan sa Palmachay Roman Ranwatch, Kanaanin Kupunan Koros o Kasalilyo.